Mswati inkosi ithula akayithathe akahambe nayo akayithathe yedenza bakhe wena ngemkhombo wena kangangwani ngani ilanga lapho mayitsheni lapha kaNkosikazi ingabi isakhane saseni awuhlali phasi sabathi inkulu ithole isoko esayina jubala ukuthatha lakisa ingilandi esikolweni unelefa wena Mswati wase uba indlaluselwa wase uyayibamba impeniseli ngisho la gwazana ngayo mgwase gijima ubele yabhodla ngesha kwetilwandle kwatamatama livela Mswati timbi bataphuma kusakala lathi ngoda cela emuzini sinifusele bekune asibika lihambo bekunene njengoba besihambile ubheka Azerbaijan nase UAE kuthi awusimukeleke kahle kakhulu sisafika Azerbaijan njengoba bekunemhlangano wakamhlabuhlangene lo bobuka indzaba tetakhiwo njengoba bobuka takhiwo emavene onke emhlaba njengoba kuyingcenye le imsebenzi wama sustainable development goals lakawa kamhlabuhlangene ukuthi onke emave emhlaba afune abe asasane takhiwo letifanele lisezingeni lelingiso libonalako ukuthi asebenzeke kahle ubonakale ukuthi ngiloyo naloyo nalelo live kulomhlangano ke bekubukiswana ukuthi kungenteka kanjani kungena lokho kuyabonakala ke tindzaba kuqokelela imali ukuthi timqoka kuze kube nema housing schemes ngoba emavila amanyenti ayabonakala ukuthi asakhuluma ngetakhiwo letingekho kahle lisingeni ukuthi ngintona letisegcwele la emhlabeni ukungahambi ngale spirit saka ukuthi kufanele kube netakhiwo letiseqophelele nelisedulo ngekubukisana ukuthi ke kubukwe tindlela nemasu ukuthi yini tindlela letingentiwa esigabeni sekutheni lo msebenzi ugcine ufezekile umhlaba kungabi nelive linye loya ukhanza ukuthi line tinkinga sokusakhulunywa lokwanaloko kukhulunywa ukuthi onke emave asahlangene ongana emhlaba nawuthi ufika kuleti takhiwo temisebenzi takhiwo temtholampilo tekufundza nato tonke nje takhiwo letiyahlukahlukene ubonale ukuthi tivele tibe sezingeni lelisedulu mave ke vele aphindze ati phocelela ukuthi ke njengoba kube ne declaration nje leyakhiwe ukuthi kaqhubeka timbandzakanya ukuthi ayawusebenzana konke emave emhlaba okuhle lapha kule bebakhona osomabhizinisi bakhona bemabhange lababonala ukuthi ke kuyabonala ukuthi yonke lemisebenzi izisebenzeke ivele ukuthi kube nekubambisana lokukhulu nekuthethana kakhulu bekunene nasise Azerbaijan nelivile Azerbaijan njengoba sivusele nje kumengameli nakuhulumende nesiveni sonke ukuthi nasikhona ngakhona balungisa ke netindlela ukuthi ke kunalo msebenzi kuphindze kubonakala ukuthi live leSwatini nelive leAzerbaijan kunguphi lapho lingabambisana khona nje emisebenzini le yahlukahlukene njengoba sivuselana namangameli wavele washo wathi cha bafisa
wekuthi babuke tindlela dewe ukuthi bangeta kanjani bato supporta live kutemnotho basibikela ke tinhlelo nabo labanato letinye tato letu tinhlelo sahamba nje sayothi bona naleti nkampani ngekwehlukana lapha sahlangana nale babonala ukuthi ke labantu uthatha information esigabeni sekutheni kutawubuka ukuthi kutawusetshenziswa na kanjani le bakugciselela ukuthi batawusala ngale ngakubo sebakhe ema pre-feasibility studies la tawukwati ukuthi ke abuke lemisebenzi lebangasibambisa kiyo njengoba nje nasilena sabona njengemavela la strong lapha ku energy ku petroleum industry nakuma industries nje in general kwakhanya ukuthi ke bavele babuka ukuthi ke asesibuke kuhlala phansi ukuthi ke kudadishwe ukuthi ke nase beta lapha kithi eSwatini batawulethe ama industries lanjani kwaba into lebayivele bayijabulela ukuthi na bangathola indzawo lengabonalisa nje ukuthi iba industrial park yabo ibe yase Azerbaijan kwakhanya ukuthi ke cha live litawuvele libuke tindzawo lapha kaNgwane bese leyo ndzawo leyo batayi developer bona esigabeni lesingiso batawuletha imali tabo balethe ma designers abo ba develop kule standard lesi sabo labasisebenzile le emva eAzerbaijan lesisibonile lesisithokotele kakhulu lesithombe lesisibonile ukuthi if namba lesumsebenzile njena live liyawuthuthuka kakhulu ngoba limavela walabonala ngokuvela ukuthi athuthukile andlondlobele kutemnotho kutenhlala kahle kuma infrastructure nakuko konke nje lapho nangabuka impilo yokuhlala ukuthi ke lena nje sabona imisebenzi le yahlukahlukene basikhomba i-one stop shop la khona bakhomba ukuthi nabato wenda imisebenzi noma ngawuqala umuntu umsebenzi ungabe soluphuma ungena nemahhovisi ubonakala nje ukuthi ungena kuyinye ifacility inako konke lokuzingako awuyaba inhle kakhulu iya isifundo nangakisi ngoba uyabona ukuthi singaba nemisebenzi lenjena ingasisida lekuhle kule one shop stop ukuthi babona newe ukuthi ke sive lesinye sihlala lekhashane kumcoka ukuthi balungise ne transportation le ongakhanzalisa ukuthi le one stop shop ifakwa ibe ngile kuthathwe ibhasi ukutransform le bhasi ibe one stop shop letawuphuma ishone le nale njoba nje basho ukuthi lamabhasi aphuma shone le nale kuyawufinyelela esiveni nasikhuluma ngendzaba yaka decentralization uyabona nje ucha lembala loluhlelo lo luhamba kakhulu kule spirit saka decentralization ukuthi bakhona kufinyelela esiveni bathole information sive sithole whatever lesikudingako ungakhanzi ukuthi sive siyawosuka le emadolobheni engathi sawusuka emakhaya sithi emadolobheni sitothola lesikutholako ukhanze ukuthi kumbe ngemalayini sive sibe sithi bese egcineni ngalesinye isikhathi lomnyaka gcina ngalithola olusito ajike angakasitakali kanzi nakusonzela le nqola le esiveni njengoba nje babonala ukuthi baphuma babheka lena nalakisi nje ngakukhanza kukuhle kakhulu la kisi nakhona njengoba kunema regions la ngi4 ngabo ukutholana nje inqola leti ngabo uphuma tishonile kuma regions tikwati ukuthi ke whatever lisito sivele silitsingako noma ilicense kubani noma whatever permit late ngekako
kubonakala sekuthi nje le bhansi le vele inako konke well equipped ditholakale bese tahamba tiyawena umsebenzi kwenda umsebenzi ube malula nesive siyithole i-service delivery lefanele kakhulu bekunene nalaba ke bemisebenzi labanye nje bakhe amadolobha lamakhulu amadolobha mbela kusiwe lidolobha liyakhiwa all at once indzawo lengavele nawubeka lamadolobha la kithi vele ungavele nje kuthi uyiproject yinye kepha ingange lidolobha la isokuba bathi le nithi iproject yinye le kubonakala uzawo yinye le project le ndiwa ku konke leyo msebenzi leyo uyabona zawo kumunya nakubo ukuthi ngabe bona benda njani ngoba na ubona labanye bakwenda ba ubuta newe ukuthi nize nihlanganise konke lokhu kwendeke basichazeleke ukuthi bendeni kanjani kunyendi lesi kutfolile lena naleti nkampani nje letahlukahlukene leti tholakele leti bo fuel industry leti bo petroleum bo energy lebebati sonzeta letibonakele ukuthi ke bonke bane interest lenkulu yekuthi kakhulu ngoba lamavele Azerbaijan basete kahle presence le ngathi strong eAfrica yonke nje Africa general so bayabuka ukuthi ke bafuna ukuthi bangene eAfrica batokwathi ukucontribute bayabuka ukuthi ke nekungena ngakangwane kuyawuba sicalo sekungena baze bangene yonke iAfrica le kube kuhle kakhulu lokuhle ukuthi ke na hulumende lena bavele bayisekela le program ngoba bonke laba lesibabonile babonakele ukuthi bathola imandate lebuya kuhulumende vele ba ready kuto supporta bekunene ukuthi ke awumsebenzi weAzerbaijan nakona kwaba kuhle kwahambeka kahle senqa eAzerbaijan sasesabavusela nakubo UAE emave labonala ukuthi ke kulamalanga lengcile bekusolo kunesimo lesilikhuni kule tatiganga kubonakala ukuthi kuvele bangakahlali batindile kepha ke lokuhle ukuthi lokuthi sifikile sikhanze awulive selakhile litintile nesive sesihleli naso sesiyabuka ngoba nani suka esimeni lesithide ninkanje ukuthi kunyenti lokushodako noma inotho ukhanza ukuthi bantu labanyenti ngoba bantu bese bahlala ngelivalo bangasakhona ukuphumela bayosebenza etindlini sebahlele etindlini kubese ke kuyawuphathamisa umnotho lokho kakhulu kepha nje cha lokuhle sikhanzile ukuthi batimisele kakhulu kubuyela netinombolo temave emhlaba tivele bedivama kuda nje batinciphile kepha ke nasifike khona kubonakele ukuthi hawo indzawo le bonala ukuthi ke impilo iyachubeka ikhona nema tourist nje kuyabonakala njengoba nathi nje besikhona lena sibonile ukuthi sifike sakufika basikhomba imisebenzi leminyenti labayendile nalabayakhako lebonala ukuthi namuhla lokusikhuluma sishiye kuvele kukhala tipikili nemafosholo kuyasetshenzwa kukhulisa la mave lokuyinto lenhle kakhulu yona leyo ukuthi noma ngabe bekukhona lobe kunivelele kepha niqhubeke nisebente njengoba kuyasetshenzwa emhlabeni le kuhle nje nasikhona lena basikhombisene imisebenzi leminyenti tibhedlela
kakhulu lebatakhile letinye taletibhedlela batakhe in partnership neMamelika letibonala ukuthi tisezingeni leseqopheleleni lelisetulu kakhulu kwabonakala nje ukuthi nje yonke lemisebenzi bavele bafisile na sivusela nabo labadzala bakhona UAE kube nekukhuluma lokuhle kwabonakala vele ukuthi ke lamave lamabili asibambisane lo kubonakele ukuthi batimisele njengoba nabo bakusema holidayini kulamalanga le bathi Eid holidays la fake ekhathi ukuthi nasi singawathatha ngalanga ngithi singawabekisa njengekuthi ngokhisimusi ngama holiday akhisimusi basema holiday kepha ke njengoba besikhona lena akukabi ukuthi basema holidayini bavele baphuma ukuthi tawusetshenzwa kungathi nje vele kuyasetshenzwa malanga onke njengoba nasilena nje kubonakele nakukhulunyiswa nathi ingqoqo ukuthi yini lapho singabambisana khona kwabukwa ke kwaze kwabukwa njengoba tinkampani kubukwe tinkampani le bafisile nanabo utotiletha la kaNgwane le tingasebenta dibonase ukuthi nabo bakanekise ngoba bonke baphokophele kuta kaNgwane bese ke ibangelo live livula iminyango ukuthi bangene eAfrica baqhubeke basebente njengoba vele bangenile eAfrica bafuna ke ukuthi babe le misebenzi nje leminyenti libonakele ukuthi iveli yahlanganiswa nanabo babukile ukuthi bafise kube netindzawo lapho banganiketwa nje lithuba ukuthi asekubuye batokhomba likhono langakabo nasu ubonile ukuthi lemuva emakhaya basebenta njani uba nathola ucina nelithemba la ukuthi noma nalakithi singabaniketa lele ngubonile lebakwenda kuyabonakala ukuthi kungiko njengoba nabo bavele timkhuluma ngekutimisela lokukhulu ukuthi batabambisa live kwaze kwabonakala nje ukuthi baze kubonakala ukuthi vele ba serious ngokuthi batawulibambisa live kwabukwa ukuthi yini tinto lokuvama ukuthi nani sebentani bantu bese kuba imthelela lebonala ukuthi igcina nenta ningakhona ukusebenta kahle kwabonala ukuthi tekuchumana nanda ungena eveni niphume ningene akube malula lokungena nokuphuma ngoba nje na kulena nje indzaba yemavisa ibuketiwe ukuthi umhlaba usebenza amavisa kepha ke lamave lamabili UAE nelive leSwatini akusayinwe isivumelwano ukuthi amavisa vele asala bekoceleni kube malula na uhamba uhambe nje ungakatholi kwa visa kwaba kuhleke lokho kuyakhomba ukuthi kuvula yona iminyango ukuthi kusebenta kuto setshenziswana kakhulu ikakhulu ngoba tinyenti naleti inhlelo lekufuneka sitilandzelele sisebenta nabo kakhulu ukuthi nabo basemukele kahle kakhulu be UAE nemsebenzi ke lobo khona lobo ubhekekile na ube khona njengoba bekunemsebenzi wase-India bokune India Africa Summit kepha ke ngikubonakalisa ukuthi ke naku kubhethuke tinangu tifo eAfrica njengoba kunalamanye amave la Africa la khona kubhethuke lesifo se-Ebola khona sevele kuthethwe ama-precautions kubuka ukuthi ke kwendiwani ngoba sifo lesimadima kwakhanya ukuthi ke lo msebenzi lobufanele ube khona eIndia awuvele sale uhociswa ngoba sekutaba nalamanye amave eAfrica langagcina angasawukhona uku-attenda lo mhlangano kanti phela lo mhlangano
we-African Union yonke iphelele ngelusu lwayo kube bethu lokutawusalela ngaphandle akwaba yinto vele kukhanya ukuthi lingilo lelo gama lelo cha le mhlangano njengoba bufanele ube khona asale sikubona ngalesinye isikhathi nebendiya ukuthi ngiloko lesingakubika ukuthi awukuhle siyathokota kangwane nelive sikhanza konke live kuyaphicitela bangenile ngalapha kunalaba kunelinyasi nalo lwezulu nalo litothandaza nelibandla lonke lakashemba nangalapha kune tekunanzisa umqondo ibushfire nabo bakhona kugcwele lababuya ngaphandle laba lapha batongenela eMaswati konke ngilokuhle lokho ngoba konke lokho kuyayisupporta umnotho welive leSwatini lesikufisa ukuthi bonke labo labakhona balakithi eSwatini nalaba attenda yonke lemisebenzi konke kuyawuba kuhle kuhambe kahle lokho lesikubika kongelambo bekunene siyabonga wena beshoba lenkuzi kangwane ingani limnyama lesabeka wena Mswati lo ingongoni emngonga kangani ingane lo wawuvusa kwethuka bamagagula kadhokolwako labate bahlala buhlalu kwaye kwethuka bakagamane bakamnisi nangunamanjolo umangelo nophakathi layelala langakhawula itati nguzamqolo noma naye nabatalo yathi liyawufuna kwangitshela ukuthi kuvuka emalangeni jubala kusathalekisa eNgilandi esikolweni unelefa wena Mswati wase uba indlaluselwa wase uyayibamba impeniseli ngisho la kwasana ngayo mkhwase gijima ubele abhodla ngesha kwethlwandle kwatamatama livela Mswati timbi bataphuma kusakala lathi ngwetacela emuzini lapha emdzimba tati bona ingonyama ehlane ehlwa umbutho wena ngemkhombo welanga kangwane ingani ilanga laphuma etsheni lapha kangosikati tingabi sathe khane safeni tagijima tawutekela bonini emakhaya inani banele baphuma bahlolwa ngetikhalate emaguma makho setive ngonyana lemunya lapho setibuya imbunga umvemvakisi waselusaseni awuhlali phaswe sabathi intuli sithole emhlophe ngeuhlula emanga emadodza mwawela usundu ngekushe kwekuphephuka ematala wena ke msawa hilika hilulela ekhane safeni wena ke Mswati ngekubusa ubuyelele wena wabhuza lisemkhoneni lisetandleni kuthuma kwakho Mswati kunyakade sewumhlaba ongane ingani kwathi babhoda esibahlanje kulakamlumbi ingani kwathi mashala kansaphuma moyitela nomashikizela kangwane inganashiye umbutho okuhlakula inani lengwena lapha esitheni kulanqabane wayesofana emhlambi emagwalagwala wena Mswati ingani usulwa lendvodza esihlahleni kufa kwendvodza kumtamo wona lo fluzu uthi kangwane emhlabeni nangengqingo njengenkomo izawusengwa wona sibaba sakuyasa kangwane ingani umdumo onjengezulu emambala Mswati yababa mhlohlo babela izingomo sakho kwakho ngoba uyasibona nangemkhondo kangwane ingane ziyandinda ngisho kuloluphondo lwengongoni kangwane esiqopholoti wona Mswati logabe abantu kangwane ingani bonjengamathanga waqhakaza ke Mswati somnyama kulaba luthuli waba njengekuvuma kwenqwala uyimbubu ingonyama udle ematholo ezinyathi ayethe wona phakathi khula mlisa khula nzanzane elive bakwesabe betiphelele betiphala